Bagesho ke nako ya gore re le solele madireng a letšatši ke soretsela le mošomi mmogo Triforce a Ntswelengwe re gaša thwe go tšwa Studio 10 Auckland Park. Thobela Mopresidente Cyril Ramaphosa o ikanne go nea šedi matshwenyego a magoši ka tlase ga mokgatlo wa Contralesa. O be a bolela kopanong ya boseswai ya go kgetha boetapele bja setšo. Kopano ye e gare e a kgatlampana ka Boksburg ka Ekurhuleni. Contralesa e thankgotše mengwaga ye 35 ya go feta ka morero wa go thuša go ba go lwantšhana le mmušo wa kgetologanyo ya semorafo. Ramaphosa o re mmušo o tla tšweletša bohlokwa bja magoši ka ge ba swere karolo ye bohlokwa. As the world is struggling to recover from the devastating COVID-19 pandemic, we are proud of the partnership that traditional leadership has had with government, communities and other key role players in fighting against the COVID-19 disease. Together, we spread the message of hand washing, social distancing, and wearing of masks. Together, we promoted the importance of getting vaccinated. O bošitše a ipiletša go mangaka le magoši go ba karolo ya tlhabologo dinageng tša bona. I want us to rise and go beyond all these matters so that we actually now begin to deal with developmental issues. Mopresidente o ipiletša go Contralesa go akanya karolo yeo e tiilego le go rarolla diphapano tša malapa a ka magošing. One of the areas of concern that we must address are the disputes within royal families, which destabilize kingdoms as well as communities. We need to work together to ensure that our different customs and customary laws and practices of succession are observed. Dikgetho tša ketapele ye mpšha di tla swara go sasa. Motlatša Presidente David Mabuza o dirile boipiletšo go maloko a umkhonto we sizwe gore a kgathe tema e bohlokwa lenaneong la go mpshafatša mokgatlo. Mabuza o be a bolela conferenceng ya go kopanya maloko a umkhonto we sizwe Military Veterans Association le lekgotla la MK go hlama setheo se tee go hlokomela maphelo a masole a peleng a umkhonto we sizwe. I call on you to summon revolutionary courage and discipline. Stand united with each other, recommit yourself to the renewal of the ANC, and support the creation of one ex-MK formation. We call on you to commit to the reinvigoration of discipline within membership and always stay alive to the reality that in your hands lies the future and destiny of our people. Ka go le lengwe leloko la komiti phetiši ya bosetšhaba ya ANC Ronald Lamola o ipileditše gore go rene khutšo ka profenseng ya Limpopo bjalo ka ge profense e itukišetša conference ya yona kgweding ya June. O be a bolela seo nakong ya thutofahlošo ya mogale wa ntwa ya tokologo OR Tambo ka Thoo ya Ndou. Lamola o re dintwa le maphakga a gabjale ka gare ga mokgatlo ga se dilo tšeo Tambo a di lwetšego. Ka go le lengwe modulasetulo wa ANC ka Limpopo Stanley Mathabate yo gabjale go dumadumago gore o ya go phenkgišanela maemo ao lekga la boraro o ya go phenkgišanela le maemo ao le Dixon Masemola mo lebakeng le. Balapa la bonaletšana ya kgwele ya maoto yo a bolailwego Senzo Meiwa ba re taba ya moragorago ya go diegiša tsheko e hlohleletša gore go na le motho goba batho bao ba šireletšwago polaong ya gagwe. Morago ga ditiragalo tše di tsošitšego lešata ka Labone, moemedi wa molao yo a emetšego balatofatšwa ba bane moadvokata Malesela Tefo o swerwe le go tlemiwa matsogo morago ga gore molato o šuthišwe. O filwe peile ya diranta tše 10,000.
ge ba be ba bolela la mathomo go tloga mola go bonwe go tša go se tlwaele kgorotsheko ya ka Pretoria balapa la meiwa ba re ditiragalo tša moragorago di ba kwešiše bohloko le go ba gakantšha. Ngaze cishe kube njalo sibe nale belief ukuthi there is re na le tshepo ya gore go na le batho bao ba amegago go seo ke ka moo go na go le ditšhitišo tša tšwelopele ya tsheko. this case because indlela okwenzeka ngayo uyabona ukuthi ama delays akhona. Balapa ba re ba tlhobaetšwa ke kgonagalo ya ditlamorago tša matlhabiša ditlhong tša maloba. Malesela Tefo yo e le go ramolao wa balatofatšwa ba bane go ba batlhano o tla tšwela pele ga kgorotsheko ka la 27 kgweding ya Mei matšatši a mararo pele a tsheko ya molato wa polao ya Senzo Meiwa. Close this case of which akukho right and re kwele bohloko re nyaka toka e phethagatšwa Senzo e be e le buti morwa monna e be e le motswadi. uSenzo is a father so akulula ukuthi sivele sithi nje. Balapa la Meiwa ba kholofela gore molato o tla tšwela pele ntle le go emišwa gape. Karolo ya bone ya pego ya dinyakišišo tša go gogwa ga mmušo ka nko e lokolotšwe le kgono gare ga ditaba tše dingwe tše ntšhi tlhokomelo ya yona e lebišitšwe go Eskom le maiteko a go leka go thopa lefapha la bosetšhaba la matlotlo le projeke ya go tloša marulelo a marela ka Free State. Dikutolo tša Khomišene ya go nyakišiša mabarebare a go aga mmušo ka nko ka khamphaning ya go fehla mohlagase Eskom e lokolotšwe moo go begwa go diranta tše dibilione di gagarilwe ke bao ba ikgolago ka mašeleng a setšhaba. Bontši bo amogetše ditirelo tša Khomišene moo magareng ga tšona e bago gore bao ba tatetšwago ba swanela ke go tšeelwa magato a thatana. I think at Eskom it's imperative that there is action taken against, for example, Maxwela Koko, Anoj Singh and Brian Molefe, who were found to be central to corruption there. Phareleng yeo e amago projeke ya go bitša dimilione tše 255 ya marulele a marela ka Free State. Khomišene e digela gore mašeleng ao a lobilego projekeng yeo a bušwe morago. Mosekaseki wa dipolotiki o re setšo sa boradipolotiki sa go buna moo ba se go ba bjala se fošagetše. The so-called leaders democratically elected who have to advance the interest of the people were nowhere to be found in action or deliberately paid a blind eye to whatever is happening in the Free State. Ge tšeo ka moka di dirilwe boipiletšo ga bjale ke bja gore go be le boetapele bja maleba dikgorong tša mmušo le tša private. We need to make sure that the management, our executive, are ethical leaders in order to make South Africa a better place. Ka ge go na le ditirelo dipegong tša Khomišene tšeo di setšego di lokolotšwe peleng basekaseki ba dumela gore seo se setšego ga bjale ke gore bao ba tatetšwago ba llelwe ke ditšhipi. Papading ye nngwe yeo e letetšwego ka mahlo a mahwibedu ke ya sekamakgaolakgang a Nedbank Cup magareng ga Royal AM le Mamelodi Sundowns lepatlelong la Chatsworth ka iri ya bošupa godimo ga hlogo. Bagešo nako ya ditaba e fedile gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano gape le ka romela molaetša ka video go ba lentšu ka metsotswana ya ka tlase ga ye 30 go nomoro ya rena ya WhatsApp go latela kakanyo ya maemo a boso thobela.